sad je Jurica baš spomenuo jednu zanimljivu stvar. Šta se smije spominjati, šta se ne smije spominjati. Ispada da tu kod nas je došlo do te razine ovih dana da se ime našeg jednog zajedničkog prijatelja uopće ne smije spominjati. I da bilo kakav vid potpore njemu je zapravo svojevrsno poticanje na terorizam. Pa ja bi malo okrenuo pilu naopako i malo potaknuo ovu biti najvažniju temu ovih dana, a to je ovo uhićenje ovih naših heroja Marka Franciškovića i Natka Kovačevića i još nekolicine, di možemo zapravo vidjeti kako u toj nekoj ideji slobodne zemlje, demokracije i svega toga prolaze ljudi koji bez ikakve lažne apologetičnosti govore istinu i pokušavaju je širiti ovo ko, da kažem, evo, ko virus. Da, cijela ta situacija je onako baš se odigrala blitzkrieg, tako brzo, znaš mislim najgore, ja sam gledao tu snimku kad čovjeka odvode, on je bio jedan od rijetkih kojima ljudi skandiraju kao zovu ga Marko, dok su ga odvodili. Specifično je recimo ovo kad se dogode ovako neke afere, pa sad kako je ova pandemija, pa ljudi pa su te maske u džiru, onda ova vrhuška, oni ne nose maske kad su na tim nekim svojim okupljanjima, ali kad ih se odvodi sa Maricom, onda svi imaju maske. A naš Marko je bez maske i mislim, ja sam se probao zamisliti u njegovoj situaciji, s obzirom da je čovjek već prošao jednom tu kalvariju, bio je u zatvoru i ti si, Bojane, sa njim radio intervju, znaš puno i ti Zvone puno više. Znam da tom čovjeku sigurno sad nije da mu nije bilo lako, ali vidim da je to podneso onako stoički, kako bi se reklo. Mislim, treba na neki način, stvarno se treba diviti tom čovjeku, jer ko je bio u zatvoru, zna kako je to ružna stvar, ne? Sad, meni najgore kad ja gledam te natpise u novinama, u tim indeksima i ne znam, mislim, čitao sam danas i u Novom listu, pa se o njemu piše kod tom nekakvom terorista, pa džihadista, pa ekstremista, sve nekako, znači te neke etikete su čovjeku nalijepili i vidim da se ljudi jako lako povode za tim. Međutim, čovjek je napisao 4 knjige, ima tih videa, znači vi ste radili intervju sa njim, nikad nešto ružno taj čovjek nije rekao, mislim, on zrači tom nekakvom karizmom i praktički duhovnošću, a opet je karakteriziran kao nekakav najveći demon i znači po kratkom postupku ga se trpalo, znaš, ne znam na koliko je dobio, na mjesec dana, da li je to neki istražni zatvor vamo tamo, a gledamo ove što su upljačkali državu i što ti kažeš, evo vratit ću vam sutra milione, evo, samo što nisam. I nikom ništa. Ali nakon 5 godina, koliko se sjećam. Nije to prvo suđenje, to je bilo na drugom suđenju. Treba je prije 5 godina dat, pa nije, pa je zaboravio. Da, ovdje su baš brzo to odradili, ali inače evo i mislim, to je bio zadnji intervju kojeg sam ja radio sa Markom, ja sam nekako vidio na njemu da je on želio, znači, objasniti malo o tom, budući da su mediji, znači, stali, odnosno krenuli su sa natpisima sa koje čim, džihad, ovo, tako dalje, znači, doticajući se te njegove vjere i tako dalje, onda je on cijeli taj intervju govorio o tome, znači, što je to džihad, je to, znači, kako on kaže, unutarnji put, to je znači ta borba sa samim sobom, mislim, to je ta doslovni prijevod, znači ta unutarnja borba. Da, i baš je on to povezivao, znači govorio je o tim, znači, ekstremistima, pa se onda to, znači, tako oblikuje svijest, pa se, znači, ta riječ povezuje s tim i tako dalje i tako dalje. Onda sam ja baš, evo, namjerno ga nisam želio prekidati u tom intervju, znači, on je pričao, znači, dosta dugo o tom i, evo, preporuka, koga zanima,
te njegove riječi o tom, znači da pogleda ovaj zadnji podcast. A isto tako, evo, ja sam pogledao nedavno, isto tako bio kod Bojana, znači Marko i oni su isto pričali o svačemu, isto tako tu. Taj video je zanimljiv i svakakve informacije se tu mogu čuti, korisne, dobre. I da zaključim, znači s ovim, nisam nešto primjećivao, znači da je Marko pozivao na nasilje, znači da je pozivao, pogotovo kako oni kažu, terorizam. Ok, on kad kaže borba, ali on je nekoliko puta ponovio, znači da je to borba, pa kako reče i medijska ovako, znači da se šire informacije i tako dalje i tako dalje. Pa evo, mogu ovdje pročitati samo jedan dio, znači kaže Franciškovićev odvjetnik Stipica Akrap kaže kako njegov branjenik Marko nikada nije poticao na nasilje, te da će se uložiti žalba na rješenje županijskog suda. Znači on kaže ono što je MUP sinoć objavio je apsurd i nema blage veze sa stvarnošću, to su gluposti, to kaže njegov odvjetnik. Kaže on je svuda poricao nasilje, čak i naglašavao to, a oni su to izostavili u ovome čime ga okrivljuju. Dakle, na svim je nastupima bio miroljubiv i govorio je znači to da se isključi nasilje. Njemu je određen istražni zatvor i ja ću na to rješenje uložiti žalbu. Znači dobio je 30 dana istražnog zatvora. E sad, pitanje je onda što je to terorizam? Znači, da li je terorizam želja za vlastitim, znači našim ljudskim pravima? Da li je terorizam ako s druge strane, to prisilno cijepljenje ljudi, svih ljudi nečim, znači što nitko ne zna, znači šta je to, koje su tu supstance u tom, šta i kako? Znači, da li je terorizam maltretiranje ljudi 2 godine, znači sa televizije, sa radija, u medijskim člancima, da li je terorizam blaćenje ljudi, bacanje stigme, znači na sve ljude koji imaju drugačije mišljenje, da su to teoretičari zavjera? Da li je terorizam to da se prave i zdrave ljude, da se njima priljepljuje etiketa kao da su oni bioteroristi, da su oni bešćutni, da su oni ubojice staraca i tako dalje? Znači to ništa. I onda s druge strane kada se skupi znači nekakav otpor ljudi koji su samo za slobodu, znači koji su samo za normalan život, znači nama je svima, pogotovo u Hrvatskoj, mi znamo kakva je kupoprodajna moć kod nas, kakve su cijene, mi samo kao i svi ljudi na planeti, mislim želimo normalan život, znači i ovako kažem, i ovako nam je teško. I oni sada još dodatno tu teroriziraju sa COVID potvrdama, sa cjepivima, sa ovim, sa onim, i onda evo, znači zatvore čovjeka koji je želio slobodu. Pa sve je to počelo, oprosti Edo, sve je to počelo u zapadnom svijetu prije 20 godina kad su srušili blizance u New Yorku i kada je zapravo cijela federalna država, znači Sjedinjene Američke Države su stavljene u taj njihov takozvani War Powers Act, odnosno nešto što bi bilo kao izvanredno stanje, gdje se daje kompletna moć odlučivanja i djelovanja u ruke zapravo jednog čovjeka, znači predsjednika Amerike i podagencija kao što je ovaj naš stožer i tako dalje. Od tuda su krenuli masovno pojačavati sigurnosne mjere po ulicama, po aerodromima, po svim javnim površinama, ljudima raditi brainwashing totalni po raznim takozvanim edukacijama, pa u školama, pa sve se to počelo pričati o tom nekom terorizmu. Na kraju ti da biš se ukrcao ili iskrcao s aviona, bože moj, trajete duže nego let do Amerike, jel? Došli smo do toga. To je sve bio početak da se ovakve pojedince kao Marko može optužiti za terorizam. Nebitno je jesu li oni uopće po nekoj našoj zakonskoj definiciji terorizma to radili što su radili, kompletno je nebitno, svi znamo da nije, ali nije bitno u očima sustava, nego da se po tom izlikom može nekog strpati u zatvor, evo i čak i do mjesec dana, i da bi se
kroz tu jednu zakonsku regulativu koja je donešena prije puno godina, ali se nije upražnjavala jer nije bilo potrebe za time, nije bilo opozicije velike. Sad je došla jedna opozicija koja je zbilja opasna, koja zbori istinu i koja poziva na rješavanje cijelog ovog da sustav padne ko kula od karata bez ikakvog nasilja. Znači, ono što je Marko rekao, unutarnjim naporom, odnosno što on zove džihad. Dakle, jednim duhovnim radom čovjeka na sebi. To je transformacija svijesti, znači svakog pojedinca i onda će se promijeniti kolektivna svijest i onda će se promijeniti društvo. I to je taj džihad. Tako je, to je taj džihad, to je točno to. Znači, promjena pojedinca na bolje, automatski se društvo mijenja na bolje. I kraj priče. Sad, ali oni su u 20 godina ranije počeli donositi te zakone o kojima većina normalnog puka poput nas to o terorizmu nema blage veze, ali se napravila zakonska klima i to što oni kažu pravna stečevina Europske unije da se sad herojima poput Marka i njemu sličnih mogu događati takve stvari. I onda se čovjek treba zapitati šta je sljedeće. Koliko Marka mora proći kroz isti ovakav proces, govorili oni javno na skupovima nasred Bana Jelačića ili ispred HRT-a, ili online, ili na koji god način, prije nego postanu trn u oku i prije nego ih se optuži za poticanje na terorizam i dođe se doma po njih i stavi ih se 30 dana u prižun. Jel? Moje mišljenje na tu temu je da, osim što naravno Marko nije učinio ništa za to što se tereti, je da sustav zna da on nije počinio ništa, ali da je ovo pokušaj zastrašivanja i pokušaj nekakvog, da ispipaju koliko je zapravo jak pokret otpora u praksi, a ne samo na riječima i nekakvim Telegram grupama i YouTube-ovima i tako dalje i tako dalje. I da onda znaju s čime zapravo imaju posla, a oni će njega naravno pustiti. Ono što se rekao je najbolje što se moglo dogoditi i vlast je sebi pucala sama sebi pucala u nogu, jer kako bi rekao, ako se vlast tako ekspresno trudi nekog ko je relativni anonimac strpat u bajbukanu i to na maksimalno trajanje od 30 dana, onda to mora probuditi jako velik broj ljudi po tom pitanju da se u nekom smjeru pomaknu. Evo. Tako da ne govorim da su mu već to napravili i sa zatvorom i sa ludnicom, pa je eto čovjek napisao fantastične knjige dok je tamo boravio i onako stoički to podnio i kao što je rekao, kao uz Božju pomoć do kraja, šta god se desilo. I evo, možda i poruka za oni koji malo očajavaju oko njegove situacije i zapomažu, razmislite šta bi Marko htio od vas i htio bi od vas da budete mirni, da budete strpljivi, jer ako on u takvoj situaciji koji to prolazi, njegova cijela familija koja je u toj situaciji, ako to prolazi i izdržat će to sve i proći će sve to, onda mi trebamo tako dati potporu. Neki se zalažu za dolazak pred Remetinec, ja kažem možemo i to napraviti, ali prije svega treba izraziti jedno silno nezadovoljstvo i njemu i sličnim slučajevima dati sav mogući medijski prostor koji mogu dobiti, jer znamo svi da kod ovih lešinara mainstream medija neće dobiti ništa. Jurice? Pa ja bi malo htio o tom istom nešto reći, ali s jedne druge strane. Vidim da su neki ljudi bili u komentarima prije podcasta pisali kakva je situacija s Markom, šta se to dešava, gdje je, šta je. Pa eto, drago mi je čuti da ima odvjetnika. Ja sam danas mislio reći, pozvati ljude koji su bliži da angažiraju nekakvog odvjetnika, da se pomogne njegove obitelji. Ja ne pratim njegov opus 100%, da kažem da sam pročitao apsolutno svaku rečenicu ili sve knjige, ali ono što sam ga gledao kod vas, slušao u javnosti, čovjek je konstantno naglašavao da nije za nasilje i da nije za nikakvo rušenje objekata, jer su to naši objekti, da nije za sukobe s policijom ili je to naša policija koja sutra treba uspostaviti neki, kako bi rekao, kad budemo imali nekako slobodnije društvo, nekakav drugačiji poredak, tako dalje i tako dalje. Znači, on je stalno naglašavao, a sad država, ako ti hoće spakirati, izvuče ti rečenice iz konteksta koliko to sad je ili nije pravno jako na sudu, ja to ne znam, nisam toliko pravno jak, ali neke pravne stvari znam. Njegovo djelo je
znači poticanje ljudi na činjenje terorizma. Točnije, to su znači terorizam je jedno krivično djelo, ovo je poticanje na terorizam. I oni se love za tu neke rečenice koje on rekao negdje, je već rekao, ja ne znam, mogli ste pročitati vjerojatno kroz medije. Ali dobra stvar u svemu tome je da oni koji su prvi pušteni, obično kad za njih nemaju ništa, kad te privedu na razgovor, one koji prvi puste, na tom vjerojatno i ostane, možda dobiju neku prekršajnu prijavu, ali ovdje ću ja govoriti o ozbiljnim stvarima. Znači, htjeli su im vjerojatno napakirati neko udruženje, jer nije isto da li se jedan ili dva čovjeka to radi, i ako više od 3, onda je to jako zajedno. Dobra druga stvar je što su odmah pustili Natkar, jer da su našli nešto ozbiljno, ne bi ga pustili van, nego bi dobio 30 dana koji Marko. To je druga dobra stvar. Znači, to je druga stvar koja pokazuje da im slučaj je na klimavim nogama. Ovo što ste govorili za 30 dana, to po defaultu dobija svako koji je u malo ozbiljnijoj istrazi, znači to je 30 dana zbog utjecaja na svjedoke. I šta se sad dešava? Kad mu istekne pritvor nakon 30 dana, oni mogu, ako je to naređeno od države striktno, baš po defaultu, mogu ga maltretirati s produženjem pritvora, ali ne iznad nekog roka, mislim da ne može biti više od 6 mjeseci. Ukoliko obrade slučaj, nađu sve svjedoke ili vide da nemaju ništa za naći, oni ga nakon 30 dana moraju pustiti van. I onda ide već po proceduri, zavisi koliko i na kakvim nogama, da li su staklene, čvrste ili klimave, počiva to krivično djelo. Tako da ja mislim da situacija nije baš toliko grozna koliko se čini, jer velim, ne bi puštali ove prije njega da su našli iole nešto ozbiljno, nego bi ih ostavili isto u pritvoru, bilo bi više od 2, bilo bi 3 ljudi, čim je on ostao sam, znači zato što ovo po meni će biti na kraju to da je on Marko je stalno najavljivao da do kraja godine moramo riješiti situaciju, to se sjećate svi u nekakvim izjavama da je to rekao. I nije mislio ništa loše, mislio je da počnemo normalno živjeti, da budemo slobodni, da se situacija normalizira. I ja iskreno mislim da će ga maltretirati možda još možda 30 dana, zavisi velim šta imaju kod sebe, i da će ga morati pustiti van, da neće na temelju verbalnog tog delikta. A vidio sam danas u Jutarnjem, ne znam da li ste vidjeli, da je Marko, mislio sam da se sam brani, da je objašnjavao šta u njegovim izjavama znači napad, šta u njegovim izjavama znači uniformirani ljudi. On je rekao da je to dio marketinga, da je to dio strategije i medijskog privlačenja pozornosti mainstream medija na to djelovanje ljudi, da nikako nije mislio na nikakvo nasilje, na nikakvo oružje, na nikakvo pucanje, nego čisto medijsko-marketinški, kako bi rekao, medijsko-marketinšku aktivnost. Tako je bila nekakva izjava koju sam počeo. Eto. Imam pitanje. Šta mislite, kolika je šansa, moj uvrnuti tako funkcionira i zna svašta scenarija izvrtiti, ali kolika je šansa da je ovo zapravo kalkulirani potez tog našeg pokreta otpora i da su oni zapravo ga stavili sustavu, odnosno vlasti, bez da vlast uopće kuži šta se zbiva. Znači da se nije ovo zapravo dogodilo Marku i Natku i ekipi, nego da su to priželjkivali i nekako želili da bude tako, da dobije upravo odjek kako je dobilo. Ko misliš, Marko da je priželjkivao tako nešto, misliš to, jel? Pa priželjkivao u smislu da su svjesno se žrtvovali za to neko veće dobro. Mm-hmm. A ne znam, ne mogu tvrditi ništa, ne mogu ništa Da, teško je za to. Da, teško je nešto sada reći na to, ali mislim, sve je moguće, ali kažem, ne mogu ništa sada, konkretno reći na to. Da. To ti je uglavnom, znači kad se tako nešto dogodi, ne znam koliko je bilo kome sad naš boravak u zatvoru, svaka mu čast ako je to isplanirano. Ali činjenica je da ima ogromnu podršku Marko i da on podrška sve više i više raste. Znači samim ovim činom ili što su ga priveli, što su ga zatvorili, on dobiva na popularnosti još XY puta više nego sada. To je. Sad, da li je on to ukalkulirao, da li je smatrao da će to na neki način podići svijest naroda, možda da će narod vidjeti što će se dogoditi sa svim ljudima koji krenu
nešto raditi tako, ja ne znam, kažem, postoji mogućnost, ali kako znaš, šta ti misliš Bojane, evo, pošto si postavio to pitanje? Ma ne mislim ništa, to je onako misao koja mi se javila. Marko je jako puno, pogotovo u intervjuima koji si ti radio s njim, je jako puno spominjao, ali nikad sad previše nešto detaljno objasnio, to je jednu posebnu vrstu tog psihološkog ratovanja, jel? I imam nekako cijelo vrijeme osjećaj kao da nam je kroz sve te intervjue zadnjih dana i tjedana, naravno ja ne tvrdim da je to tako, da se razumije, nego samo nekakav osjećaj ili možda čak moja neka projekcija kako bi ja volio da to bude. Ko da nam je dao onako krušne mrvice kao u kojem smjeru će to sve skupa ići, kao dio psihološkog ratovanja. A čuj, nekakav vrhunac psihološkog ratovanja je kad neprijatelju smjestiš tako da on misli da ga je smjestio tebi, a ti se zapravo cijelo vrijeme smiješ u pozadini i znaš šta se sprema s druge strane. Jel? Znači, porazio si ga, a on u tim trenucima misli da je izrazio nekakav svoj vrhunac moći nad tobom. Evo, to onako... U svakom slučaju bilo je za vidjeti, znači, kod Markovih komentara da je on vrlo spreman i svjestan da bi se tako nešto moglo i dogoditi. On je sam rekao u jednom intervjuu da on uvijek ima spremnu torbu, odnosno kad je nakon ovih demonstracija u Zagrebu i njegovog govora, on je rekao da on ima već spremnu torbu u slučaju da mora otići, da će ga odvesti. Jer je njemu, prva mu je došla ona krivična prijava zbog onog okupljanja ispred HRT-a, gdje su njega bili optužili, mislim da je on kao organizator, svi znamo jer smo i svi, ja mislim, Jurica, si ti bio u Zagrebu? Jesam, znači svi četvoro smo bili tamo, svi smo vidjeli kad je on izjavio da on ide sam, nikoga nije pozivao, znači on je rekao, mislim kako bi rekao, on je točno znao šta bi se moglo dogoditi i vrlo je pažljivo birao riječi u svakom svom intervjuu i svakoj svojoj izjavi je točno i pametno birao riječi da mu se nešto ne može prilijepiti. Znaš znači nije kako bi rekao, čovjek ima iskustva i zna zašto je prvi puta bio i zna kako su ga tamo stavili, ali istina je da te sustav vrlo lako može odvesti na neko mjesto, pojedete crni mrak, ni krivog ni dužnog. Tako da pakiraju ti za čas, ako hoće da nestaneš sa neke javne scene, ako imaš velik utjecaj na ljude, na gomilu podataka, na nešto što državi treba, ti ćeš biti sklonjen na ovaj na onaj način. Ne kažem da će te neko ubiti, ali dosta da ti napakira da 3 godine robije dobiš i ne pada ti na pamet da više poslije dok se ne vratiš u normalu i šta radiš slično. A on je i sam rekao da je u biti upoznat sa tim unutrašnjim, kako bi rekao, i sustavima kontrole i znači da mu je tata bio je tako u tome i znači školovanje vani i kako bi rekao, čovjek je i vojno je lice i znači časnik obrazovanje, znači zna kako sustav funkcionira i očito je stao njim je na žulj. Mislim, definitivno su njega oni prepoznali kao potencijalnu prijetnju i nisu ga bez razloga tako brzo uklonili.